Teng Jopi maybe way. Presence, I hope that today's symbolic gathering will send a positive. Derek Suski. Derek Suski. Defender ng brief. Dari tang maka ke inisiatif apa dari India kapa om tan bagi ai jadi jaka syong betau jadi stalls akan di vending zone dari ni ai buat ke allowance ni ai kebalai itu CEO menin berhadapan sedang ya ke jintrai dan mendapat santri ini di washrooms iban pendangkam berok kibalik kawan hari ni katan di ngimshim la leben yeno bat nginget nak kata berok punya train ringkat ban kimtil ya kanam kham shalom nam kurom jong kani ke nongba kasar shalom ke nongba banadu kapur jong ke undivided Assam kang ba kani ke nong ke kring jadi nong lek nongwan bekring ya ki trash nong bat kamtam kapan pernah ya ki pedestrians bekinya krem ke jingting jingsme yo ingat kuba dan hap shen kapalen ke jing pasang ban relocate keladan wat ka accident ru ka baiwei di longkeme ila shitong laman sao ti nganung kan shibun aka kene ka ka program dan benda kijing keren di Pajrong Iwan Hani dakakam bat kata kolong bergin ai ya kini ki allowance syabaro ki beneficiary dikanehi ngai kan penting kena bahkan dan ke buffer kan dan ke jingkersyam nang tajupi mapor pisang nantah ke site tempat mai bahkan penseluruh ya ki patba jong ke jela kap ki bawan ban ti ban petchani ba Idon, pilih vendors, bat kerjaka, pilih kebabian bah, kebabinya lek, jerung yami, bat lek bandrung mami, dan bat pekai, yang rai keluar uri kepala jompi ban pelut, bat ban ai, ban kai, ban hit, ban pet, nak ini dinong dia. Peluru yang milisar berom-berom juri, bak kolong dot milisar jeng turisme, beras dokter nasuadonga. Member di khorjong tahun menin komiti barok ke officers nak municipal nak muda nak tim joki barok bedon nang kami kamero baslang hari nagling jonga ngapan pawe ni songu khamtam ni gilong kemei gilong pa di samlang samang jongi bijo khodi tilung di manan krem daki gini program kamlong ke bajop ngai kumlei kerpang itu baro nadu nagasni bi sedang ya gini survey kelam ti go bisa jonga accordingly kat kumurkom ko jeka handai mata gasi bangapan pau di song sorong di song men kumor ban misar jampi sibentala nila penong nila dai ketiga job lang baro ini ke program la dai kum bunyong ga revolution advance ni songko inla ban ai sibon handai kum gadak jong kejikimen, kum gadak jong kejinjob, kum gadak jong disong kialam ya kibru jongi ini syakat bala kamau nak sorkat ke jongi ngai ku blai ro agini isi por bala dan hol don katu bani kejing mit kejing puta ke por binai kriya andai habakut kalong ke sukses namar boro hi ngaju don gibong yang office ma balai pibe ya gini kibru jongi yang em de bibe. We are trying to put them in the right place and the right locations. Teng-teng nga sauran. Teng-teng nga sauran ng mga yag sa niya kipawala late. Nga sauran kung nang ilang jopi nga ibide hasurok, pitsong hasurok, pitiya hasurok, iba hasurok. Tinaang no, kung kinang ilang ni hable ay, nagmitagi kong kiti jongi. Hawat nila man ay kung maki-expect. Ani tong pisang menrak di cakal kambiang.
minyak officially vending zone kubang. Ngani tu ye pi ni tio balak det tang South Sansi pimi tu ye galok jonga. Kali yo parti yang ni tangkal bun kalau hit bun bakarak sini. Kami tu yang ngaru. Ni peni ba ki brujung ni gede balong ki badat ku be ngi si balwan. Kau celak man kita asyikor. Celak man kita asyikor. Kumbolong nongpang hakapor nang lei kesor jadi kapang ni hanen ada bet yo syait balok surta bat kejiko adu dai kata. Tunggu surta. Sekarang orang sudah kot meeting hari tiaw beladet baju besar jangan pek bah. Kacaka jangan kita vending zone kade ban khod kade ban pria kade ban beng kumba mumbi kade ban beng kalai. Sibiru na ada kini program windai lang setengah ban binisan ni sepek. Kanu ka problem, please free to come to me. To Bakpol, to my officer. We will try to help you at the maximum possibility kat kebila. Ngakin tiyo mga kuro yung katukan ni kijong igibri gupat don lang kajo kuro banday. Ngawer lang. Yawan lang nagmata kajing pa. Mga kajing sarong day kijong no, day kijong nga kajong pi. Dawan kinong kamtam na ba kinong kakotat kasor silong don show. Mana mo sarong? We are feeling proud, all of us. And it's our collectively responsibility to make sure good things should happen in our beautiful city. Ngaju ang man ka mga kerman program. Kasor silong himla bansing. No one can do it, but everyone can do it. And this is the time that we have done today. Thank you so much for all of you. Namang nag-orban nga berkat ban ayrong kita tukan ni building private ban don ka ayrong ro. Ingin persang monitor katukan ni jakai bapat biang. And I request you, all of you, please behave with us as a government. Don't kapor bila malaikat ki engine ajong pi. Don't kapor ngasih por kriat. And please remember, problem is always to be solved on the table, not on the road. Just like how we make a key, there is no key without locks to open the locks. And similarly, there is no problem without solution. Am I right? And we are here to help to protect our own people. Kublay sibon kumang ba pawday ka pa banyakiran. Hanay nga sobang ban yato ban panpaw isang man kijonga. We are moving in the right directions, in the right tracks. Ini nagsorkan na ika full support ko nila. Yes, maybe not up to the mark that you are expected, but we are trying our best to protect our own people. Misal to, pilay kinong day, ibaka machis pa aspa jisu. We know what is your heaviness, what is your responsibility. Handay nangin siya kamang nga soto ba, daganigur ko mo niya tre, ka city, ka sorry, ka nong kabajok, kan kol, kan play abaro. You are also to be one of the most distinct city in the country, kung mungkin yung trend. Kaya I have a full confidence. Nga doon ka jing sa niya, klem adatin, hakipay ba jong ini. La tikna kini taylang matbal sorkar hakinugro tuntaban panbapan ngel. Kanang ba nilong kinong job. Hindi mga dunugog nilong kinong job. Kadang ini kintin kublay sibon. I wish you all the best. Kanang maganiga yaw tumay ka vending zone tumay. Pinde arsya banilo ki jobi. And if any problem, please meet my officer, please meet myself, please meet Bakpolong Do, who are here to be with us 24 hours to solve your problem at our own capacity. Dagni kintin kublay sibon, kublay siya jang kita. Nakaliang office jong Chief Executive Officer Shillong Municipal Board bantu nakaliang jong Provisional Town Vending Committee ngayang hungi ban ay kulay lingkod ya baro kibaydon ti hagani ka jik persyang gajongi kibla ay pi kaman pi kadiang jong pi barokay hakabaning tong nga smoban ay kulay ring tong i Honorable Deputy Chief Minister jongi isa singaw balang dahar hapo ka tingalam ka jong nga karay barok tiya ngait na tiya kermen mangi ipon ki jing ha hakabay day bat ka store Shillong ka jila ka jongi barokaway kajing pair jong sa Shillong menta hindi tang apo kani ka existing sa Shillong in relation ka new Shillong ro ki infrastructure ki bawan piling ti ki singkin ki office koi na kita gitingalam ka ding po ka jingalam ni jong isa iba di pay ka ni katanat ka tilan ka bangi ong ka urban affairs department but kapakam sultan na try ka bangi ong isam na ka di kata ka bangi ong kata ka collective responsibility mo sa kata ka jing
kamram janga ba jongpi nomor 4 sen sia thong e ka sarkar ni sia thong e ki officer ni e thong e ki nong di yo teng na kam e ka jinga menjur lang jong bro ar yang mamla man yo poi sa kanu ka solution but ka solution ka ba yong isa ka ba dei ka collective responsibility nani ka jing don ringkat jong bro fight stakeholders ban wadra ka solution sa ka problem. Ngasuban ay kulay kerpang eru ye Honorable Tourism Minister Jongi isa Paul Lingdo ngatray ka source long in hakini kisnem ki bal adep pembanyo prasna benta niyo e kanam kaba kibriyo na ki yo so e ka source long ani ka paghalya kaming kong tragika ka kentin ka bami na tizongki ka paradise on earth ti kata ka paradise on earth ngatray ka wan na ka jingtip jong kibriyo syapang ka jinglong jingman ka jila ka jongi jong ka sor ka jongi bak ka tourism ka ka badi ka tanat ka ba isa ipay batasan culture ka kita daw ki bangila ban khingi ki pagba sa ka sor ka badi ka jila ka jongi but katu ko message ka ba yung isa ka bang isko tanat ang yung ba nimday ban pin stol to pa nabanta ka jing ka convenience lang ni ka jing sup ka jonga ang inyong pentut no ka jing sup jong kiwipat ka ba nakaray ng benset ba pinya kan mau kenang bangin la ban ya lang banwaray ka jing bahajing niya hakaim lang kasalang i kakublay ka jonga kalay do siya sa PK Boro ibadai CEO jong Shillong Municipal Board but Rui Director in charge of the Urban Affairs Department i train me but still i di officer ibatis taba ibadon bahay kata ka patients ru bansngap i kajing ud jing nam jong barokat ibadon kajing ud but lingba kajing alam ka jong ingi lala ban poi shadow kani kalimpong minta